KwabaseKorinte bokuqala 1 verse 18 ngokuba izwi lesiphambano lingubuwula kwababhubhayo kodwa kithina esisindiswayo lingamandla kaNkuluNkulu. Kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ivangeli lingamandla kaNkuluNkulu okusindisa abantu esonweni. Iwona umyalezo uNkulunkulu asinikeze wona ukuba siulalele, siuthobele, siukhole bese siyasindiswa. Umyalezo lo othi inkosi uJesu yafa endaweni yezoni kodwa yavuka ngosuku lwesithathu kwabafileyo ukuze izoni zilungisiswe phambi kaNkulunkulu zingabe isaye kulahlweni kangunaphakade kodwa zithole ukuphila okungunaphakade. Lo myalezo ozwakala ngubuwula kwabanye kodwa iwona uNkulunkulu asindisa ngawo, ayikho enye indlela. Kodwa futhi uNkulunkulu ukhipha isixwayiso ukuthi bonke abantu abangamazi uNkulunkulu nabangalithobelela ivangeli lenkosi yethu uJesu Kristu bazobhubha ingunaphakade. Ngakho-ke uNkulunkulu uyalabantu ezindaweni zonke ukuba baphenduke, baguquke, bakholwe ivangeli ngokuba umisile usuku la khona ayohlulela bonke abantu ngolungileyo inkosi yethu uJesu Kristu amvusa kwabafileyo.